Ke Interzone Sports Tournament berlepelong de ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SACYM kalapoi syuka kenta ke bekut da ke jengile akai football final hapdeng ke zone 5 ki bekentup ya ke latkor madan deting mau kenrau mau rengkening bat ke Jongsha parish bat ke zone 6 ki bekentup ya ke Siang Den Nongpo Bernihat Kedhor bat ke Ternga parish. Hakini ke football final ke zone 5 ke Lekirthiau ya ke zone 6 de Shikol la not. Katbah ke jengya kun basketball final na kaliang ki kenthai ke zone 1 ki bekentup ya ke Penthorong Kra mau Prem mau Khar mau Yong mau Tawar bat ke mau Lai parish kalau job persya ya ke zone 4 ki bekentup ya ke Dangar mau Senram Dingye Marbisu Sau Semper bat ke Waklang parish. Ha ke basketball final na kebenta ki Shinrang ke zone 2 ki bekentup ya ke Lain Kra Nong Temai mau Nyangla Upper Shillong bat ke Laban parish kalau pendem ton ya ke zone 1 kata ke Penthorong Kra mau Prem mau Khar mau Yong mau Tawar bat ke mau Lai parish. Ubak John Anthony Lingdo glolong ukongsan bansa mi ki trofi ha ki nongjob bat ki bawan baar. Ha ke jingkren lingkot ha ke ni kesngi ubak John Anthony Ulayero ikinong penyat ke SACYM ki balasandur de ki sports tournament bante song ha ke jinge iet ke jingsngau shipara bat jinge rap markeliang ha pedeng ki samla jong ke Jilan Yamba Shillong Archdiocese Barok Kawai. Reverend Padar Jemeres Shilla, Diocesan Youth Director SACYM, ula ai ke jingdwai sngongo ban penkut ya ke ni ke tournament. Hamka ki samla ki jong Archdiocese Krishmuni pi poi sha ka final bat le pon ida berkat ni Father Return Board Director jong ka sita ini dan saya ini situ ketir asosiasi pi ta la poi ka final bat le pon Father ai si ketir ta jong ki bat jong hilang barat. Kalau IC termasuk departemen kalau harus way buat kawan ini kesan buat ini yang silakan tapi cepat baruan bersaki ya kali silakan final yang tinggi zone dan kalian jangan ai lagi bok kerja baru ada silakan jadi kalau apa ini samlah away berkini lagi satu tahun baru kawai lu naga benda jadi penduduk lang banjir itu retail tentang para samla kawan jadi ada ini apa ni komplit dan berkelang ni
yang hanya kuat lebih kesamlang nak kembali kipor pelalainya mo tak kaitin dikubri sibun AFP jauh kenika SACYM kipala pelong ya kenika tournament ya kiba nadu presiden sekretari bat kinungkit kamparo dikubri sibun nak kemen berpan yang ni pada bai jemi pada jemret Today DYB mo nga na kong yung DYB ka po tayo. Dahil susun, youth director. Tingkat kemen siya bali pada kita ng pag-ingi pada naman kong youth director. Day mapis pamusin upaya lam yung sama yung utama palak at sansnem. Mo niya kemen lang pag-feel pada nga po dito sama. But hamtam de fi paro kinungket kam na ki zone bofe bat ado ki Paris level Semua begini, beginilah begini sama ada ku presiden begini, bagi baru ki dekat jauh isi begini, kunjulu yang berani pangro, so sports secretary, bagi baru ki sama begini, I play adik di badan ini, ya kejenggan begini, banyak sumber ya sama begini. Bila sibun sama lagi yang hisap bagi peni penpau, but I bagi ni hisap kejongki yang bagi pendang dorong yang boleh dan penpau bor hati jaga tiba kir bagi don. But na dak lagi jingkulan berkrau, kabai I lagi jingkulan kai, kabai dan dorong jing.